Reka twongere tubasuze kandi tubaha ikaze mwese mukomeza gukurikira gahunda za Buhuru Boy TV, by'umwihariko abakunzi b'imikino. Uyu munsi tuje ahangaha tugiye kubagezaho update, ni update zo mu gikombe cy'isi. Tugiye kubagezaho amakuru y'imikino yaraye ibaye muri iri joro cyangwa se kuri uyu munsi wa mbere w'igikombe cy'isi. Ni igikombe cy'isi cya 2026 cyatangiye ku munsi w'ejo. Ni igikombe cyatangijwe n'ibirori. Ni igikombe cy'isi cyatangijwe n'ibirori aho abahanzi bagiye batandukanye, harimo ba Burna Boy, Shakira n'abandi bagiye batandukanye, batangiye basusurutsa abantu. Ni ibintu byari bimeze neza cyane. Uyu munsi rero turaje kugira ngo tubagezeho update z'imikino yaraye ibaye cyangwa se yabanjirije iri rushanwa. Njye mugiye kubana nitwa Olivier Harerimana. Ku munsi w'ejo ikipe y'igihugu ya Mexique yaje kwakira ikipe y'igihugu ya South Africa. Uyu nguyu ni umukino utararangiye neza ku banyafrika kubera ko ikipe y'igihugu ya Afrika y'Epfo yaje gutsindwa ibitego 2-0. Uyu nguyu ni umukino wabereye mu mujyi wa Mexique, ni hariya muri Mexico City. Umukinnyi bita Julian Quinones yatsinze igitego cya mbere mu mukino. Ni igitego cyabonetse ku munota wo hafi cyane, ku munota wa 9. Ku ruhande rw'ikipe ya Mexique, undi mukinnyi bita Raúl Jiménez yaje gutsinda igitego cya kabiri. Ni igitego cyabonetse mu gice cya kabiri cy'umukino. Ikipe ya South Africa yakomeje kwataka ariko biba iby'ubusa. Uyu nguyu ni umukino utari woroshye cyane kubera ko ku mpande zombi haje kuboneka amakarita atukura. Ku ruhande rw'ikipe ya South Africa habonetsemo amakarita 2 y'umutuku, noneho no ku ruhande rwa Mexique haza kuboneka ikarita 1 y'umutuku. Ni ukuvuga ngo uyu ni umukino wagaragayemo ishyaka rikomeye cyane, kubera ko nkuko twari tubivuze abakinnyi babiri ba South Africa cyangwa se ba Afrika y'Epfo baje guhabwa amakarita atukura, noneho umukinnyi umwe wa Mexique nawe ahabwa ikarita itukura. Urumva ko uyu nguyu ari umukino wari urimo ishyaka rikomeye cyane. Gusa ntabwo byabaye byiza kuri ikipe ikomoka hano ku mugabane wa Afrika kubera ko ikipe itangiye irushanwa nabi, kubera ko ku mukino wa mbere yaje kwakirirwa n'ibitego, yaje kwakizwa ibitego 2-0. Umukino waje gukurikira ikipe ya Korea y'Amajyepfo yaje gutsinda Czech Republic ibitego 2-1. Uyu nguyu ni umukino wabereye hariya i Guadalajara, aho ikipe y'igihugu ya Czech Republic yabanje igitego kimwe. Ni igitego cy'umutwe cyatsinzwe n'uwitwa Ladislav Klechi. Izina ko rikakayera, izina rikakaye. Ikipe ya Czech Republic niyo yaje kubanza igitego, noneho uyu mukinnyi bita ni igitego cyatsinzwe n'uyu musore bita Ladislav Klechi. Izina ni hatari. Ikipe y'igihugu ya Korea y'Epfo yagarutse mu mukino ifite imbaraga nyinshi cyane, ifite ishyaka rikomeye cyane. Wabonaga ko ishaka kwishyura. Umusore bita Wang In-beom, amazina y'abanyakoreya ni hatari, yatsinze igitego cyo kwishyura maze ashyiramo umupira wari uvuye, yatanze umupira. Uyu nguyu yatanze umupira, none igitego gitsindwa n'uwitwa Oh Yeon-gu, amazina aragwira. Indi mikino iteganyijwe kuri uyu munsi, kuri uyu wa gatanu, turi ku itariki 12 Kamena 2026. Iri rushanwa ry'igikombe cy'isi riraza gukomezanya n'imikino 2 ikomeye cyane, aho ibihugu byakiriye iri rushanwa birimo Canada ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo biraza guhatana kuri uyu munsi, ruraza kwambikana. Muri iyi mikino Canada iraza gukina na Bosnia and Herzegovina, naho USA ihure na Paraguay. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iraza guhura n'igihugu cya Paraguay kuri uyu munsi. Umukino wa mbere Canada iraza guhura na Bosnia and Herzegovina. Hano ni mu itsinda B.
Uyu mukino uraza kubera i Toronto, ni hariya muri Canada, ni ku kibuga cya Toronto Stadium, bakunze kucyita ngo ni BMO Fired. Ikipe y'igihugu ya Canada yitezweho gushimisha abafana bayo kubera ko iraza kuba iri mu rugo kandi ifite umukinyi ukomeye cyane, ni inyenyeri bamwita Alphonso Davies cyangwa se Davi. Uyu nguyu niwe mukinyi witezweho ibintu byinshi n'abafana, kubera ko afite umuvuduko ukomeye cyane. Ku rundi ruhande ikipe y'igihugu ya Bosnia nayo ifite rutahizamu ukomeye cyane bamwita Edin Dzeko. Uyu nguyu ni rutahizamu ukomeye cyane, gusa afite imyaka myinshi cyane, ni rutahizamu ufite imyaka 40 gusa. Nubwo afite iyi myaka, iyo ageze imbere y'izamu ntago azuyaza, bamwita Edin Dzeko, afite imyaka 40. Umukino wa kabiri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziraza kwakiramo Paraguay, igihugu cya Paraguay. Uyu nguyu ni umukino wa kabiri. Uyu nguyu ni umukino urabera i Los Angeles, ni hariya muri Amerika, ni muri stade bita Los Angeles Stadium cyangwa se SoFi Stadium. Ikipe ya USA iraza kuba irangajwe imbere n'umusore bita Christian Pulisic. Uyu nguyu ni umukinyi abanyamerika benshi bakunda kwita Captain America. Uyu mukino nawo ntago uraza koroha kubera ko ikipe y'igihugu ya Paraguay nayo ifite abakinyi bafite umuvuduko nk'uw'imbunda, umuvuduko nk'uw'isasu. Uyu mukino ntago uri buze koroha, nagushishikariza kujya kwihera ijisho. Iyi mikino yombi iraza kwerekana niba ibi bihugu byakiriye iri rushanwa biri buze gutangira neza nk'uko ikipe y'igihugu ya Mexique yabikoze ku munsi w'ejo. So reka tube dusoreje ahangaha. Izi ni update z'igikombe cy'isi, nk'uko twabibasezeranyije, umunsi ku wundi tuzajya tubagezaho update zigiye zitandukanye, tubabwira uko imikino yarayibaye. So ndabakunda cyane, mwibuke gukanda subscribe, munashaka mwakora prediction mukavuga uko mubibona. Ndabashimiye cyane mwe mwese twabanye muri izi update z'igikombe cy'isi. Mwibutsa ko buri munsi buri gitondo tuzajya tubagezaho uko imikino yaraye ibaye, cyane by'umwihariko muri iki gikombe cy'isi. Abakunzi b'imikino mujye mwigira hafi, ndabakunda cyane.